kani ka jingelang ka peace rally matagasngi. Kandai ka message. Kandai ka khubor. Om tang ye kinong India. Lani ki priu ki banabar jo ka state ka jungi. Henry kandai ru ka khubor. Ya ki pardo prasnam ki jungi kita ki bagi than ki bala punthok priai. Kadem dai. Ladang ila dawa ya ki national media ban panma ya ka jing punthok priai ngi deiru ban panma ya gitu ki pardo prasnam ki bala comments haki social media baga shlong sora kade ka shlong taklong kade ka shlong mentiono na ong hakani ka sni begitu ki ba comments haki social media bagi di ban panma apo saw kenta lam kumta ngin file da ka FIR namangilakip ya ka kerteng ka jog betul ya baksa ngaway menne ka Times of India ka Republic 16 kala ay ya kata ka clarification kala ay ya kata ka jing panma henry ngong kampat biang balay namar ngampat UI baga jing panma kejungki kakamong particularly yani Kisora. I demand that the public apology will be specified for the Sora people because we have been called as killer, as barbarian, as murderer, as theft, as kidnapper, kung kinong kidnap priyo, takadaw nga snow, bagi national media, kidiban ay, ya kajing pensyay kababnya, bat ya kajing panma kabalong syay ba, tang nagabanta jungi kataan Sora. Ngimpat hun ya kajing pensyay na terus. Kenang bakan kanwan rabiang ya ka confidence, jongi patba kijungi, jongi kataan. Ngilasdang banyat hagalenti ban kentiu ya kakam jengok kai hagan ni katain Sora ka jungi.